một mấy nặng cái sẽ cho tụ cái hai món cái họ chỉ có cái họ thế mà chỉ sau con chọn mình chỉ có là tụ trong cần đó về tụ chỉ tụ chỉ đây chỉ một trái呀chỉ香那个这个到吃错呀，那种更高或者我也有这种情况，我叫嘛吃就nó cái nó sáng cho cho để tàiก็ตอนผมก็มองจนตายเขา吃นะแล้วก็ออกไปหนักตัวก็จะไปอ้วนก็จอนเดินหนาคือเรา吃ก็ที่บอกน้องลงเวียนจ้างก็น้องปีหนักเราอยู่ไปปูน้องสร้างส่วนน้องคุณจ้างก็น้องอยู่ที่แบบไปขอก็ยังจะคือที่ของเป็นพิเศษวันถึงดูเขาก็จะว่าใช้ส่วนตัวนี้ลูกนั้นลูกดูใช้ส่วนตัวนี้มีจุดอินเจนใช้ส่วนตัวนี้จุดตัวนี้ตั้งซอสจากตัวที่หนอนจนไปเรียกวันถึงก็จะใช้ส่วนตัวคือที่ก้าวน้องกินเองก็มองไปเรื่องที่เราพบวันถึงก็จะต้องการจะว่าที่ไทยที่เป็นเด็กที่น้องไปนั่งจินลงการชอวันถึงเราก็จะว่าผมก็มองเจ้าที่ลังหนองคือหนองห้าหรือว่าตัวนั้นต้องว่านั่นก็อยู่มาคือผมก็มองตัวหรือว่าเขาก็มองว่าเราชอบเลยเนี่ยตอนที่ตัวเนี้ยคือไม่มีพอสุดท้ายเราก็จะเดี๋ยวผมก็มองว่าคือจริงๆก็ว่าตัวเลยว่าจินหนองข้างก็คือขอก็จริงโชว์ลูกชายก็เขาแล้วที่ว่าเราก็จะได้เราก็จะก็ที่เนาะที่ไทยก็เป็นผู้ดีดูดูว่าตัวนี้โชว์ลูกชายก็จะได้เป็นสร้างหรือว่าเป็นต่อตัวผู้ที่น้องchỉ đưa về cho chỉ cho nó món từ từ tầm ban được pe ở nó món rồi chỉ đưa nó sẽ được cái cái kinh nghiệm rồi cái cho những cái nhà được xong nó là nhau một cái đó nó cái nọ cho nó cái nọ là không dùng trong cái nọ là một món mình chỉ được pe mà chỉ được có cái chơi cái dùng món nó cái đó là chơi nhà để chỉ sử Amen. cứ cứ lên nhà cha lục cái này lục chỉ có ngon lục khác này nó như nhà cha tôi được học thầy này tại vì là trường này nó được có cha học trường đạo em mới được có cha học trường đạo thấy coi rằng nó cũng là con xẻo nó chỉ cha sửa cha nó một con là con lục là mình muốn là xa mình muốn cả một chút khác mình muốn cố là khác mình mang cái mang chúng ta rồi nó là phát mang sự cái thứ hai mới sự cái tàu mà chẳng chút khác là một cú rồi một con nhà con có chỉ mà nó con đặt đây đảo đi cái món có một cái con nó lời nó chứ còn cô đi đặt tay nó để cho để mà nó có thể là có thể nó luôn hàng cái hàng sẻ nó cũng được cho nên cái nó đi đồng nhà cam là nhà lúc ăn phải đâu rồi nó đi ra đấy đi lúc tặng bên nhàถ่ายวิดีโออยู่จ้ะ
Cứ con sẽ lòi với cô mà. Chúng ta gọi là